And so memao akwaba eba Ghana television. So we always stand for the truth. And unti bibi biare ni hwa ebesi ye de be kame o anase yenka ema wonhwe na wonso wontie bi enti ene da edikan a wo hwe nya mesro subscribe na like na fi comment na san so share chese me kira fama obi a ono so wonhwe yen da na wonhwe na wo hu se ne papa nko a na ahadie etwagu se na bre bia meka no etu onya chiginafo a na eto eno nti aboafo bi na time echi ewo dwumedie emu tena teteba center omo ese bra na behwehwe oni padua mu na bibibiara enkoyie na atechema oni padua no bia no omo nhwe na omo nsiesie ema kama pa General Organic Foods edi enuan papa abedwa so ye ngongontesam ye wo more banch more rere enkatie paste mako agaka duro chese bibia fedua no say ye spices say ye chese bibia mintimi enka ni nyame kadan na mejade fa number no e screen na se na ba bibiara wo bia no wo emfa bi emfa emane e wo hono sanso na Glate and Glow Cosmetics enso edi enkum papa ne ensamna papa etimi aba edwa so no so no eboa esiesie ye honam na esiesie ye redie no ama no atoso kama pa na ofiti a obi ahu se obasima na ebe anase abrantie no enyamfo bi na afiti a obey midin ede afia ba afi twa misima na mentwa me ho enye maboafo enkrato na mensam razisia me wo London baby a me wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e di abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glate and Glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe o ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glate and Glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glate and Glow Meda wase say oje ebre etwan wie na ene flight ne die wo mu no enifa ye cobra enyi metimi atuni enifa ne bi ye cobra o mama Gladys ne nyumu ode abedwa so achese etwagu ejentre ha achese woto na wonsa no enipa ne bi ye cobra na nsa na ekona eva ena etwagu achese ene die ayefen aba ye die obia edi bi ye ne die se na opeso ye ne bi se ma ne bi ye cobra ma ne bi so se ma ne bi ye cobra na de ye da sorry ya cobra as a remix bi ya bamu bi o tie ne no as a obede pombede sa akode
asa ono na odi rap bi ene na mu na je se ya dwene ho a yesi ye bisa se aso utie nwom no na sa utie ene na eye sa akode ana se obi ena o sheda ye bibisa ate se de sa akode ana se ehihye bi gu akwan mu eba a che se remix bi beba eye mama Gladys ene obede pombe de sa akode omo enkita hodie bi ekoso sa na se wo hwe na se utie a ni America wonu bebe ya adwen na onso wa bisa wo ho sa ensembisa yi a ebi yenko na yenko tie enwom no se na etwagu efa ebi e cobra wanene kasa monina oye cobra wanene kasa monina kefi pa ho emu mutame dia kwa peba chifo na do njina go peni wache akase so eto yo menya kopon toko na wada nti wutia me na so ma de ka dia mata rap ti dia me na mana jufa adwebo ni ti so ka be mo makama wanna rap dia go be do ma me shame lesson punch baby you be aga jina go facial expression rap and rhyme in the toss beat in the kick in the boss rap a human and does a feed my swagger no gossip for me a DJ them boss rap and the fast and the toss energy for what they boss challenge you for you some muscle punch wasumwa ena etwaguo no enu ti de won so wadwen kire eye wana se de wadwen kire wo ede efa hono se ye sa akode ana se eye obi foforo ena o ye bibisa ene ne de esebra no mum ese obede pombe ba minim de won so wadwen eche ofa ma ye hu na ye to nka comment section ho no fa wadwen kire ebra na dwumedie no enye fefefe pa na agro no enye de me da wase me do fo me do ebesi ehanu mu sei me sponsors Glit and Glow Cosmetics, Kinaata Teba Center, and Janelle Organic Foods, and me producers and Edmond Opoku Sechi for Kembeck, Sa and so and Nana K Jesse Abrantier, and so a time mechi every midi a day a fear befi. Ya wanna that's a Sorry. Oh, Doc. Yes, I know Doc. I want to know your day. No, that's why she. I've said, you need to no, say the young kukru. So, your stomach was up, said the young. Had been so as I become. A damn crying, meaning said if you are forcing I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Kinaata malake, eyema obi a wanya malaria fever. Na Kinaata stomach mixture, eyema obi a wanya heartburn, indigestion, ena ne yem eye ne ya. Kinaata tedroi, FDA ahwehwe magia tum se eye.